Verski i svetovni poglavar srpskog naroda u Crnoj Gori, Petar II. Petrović Njegoš je i narodni pesnik, koji je svojim delima zajedno s Fukom Stefanovićem Karadžićem uveo srpsku književnost u sam vrh evropske književnosti. Vladika, vladar, književnik i filozof, Petar II. Petrović Njegoš rodio se u Njegušima 13. novembra 1813. godine. Na krštenju je dobio ime Radivoje, a po zavladičenju potpisivao se samo svojim kaluđerskim imenom Petar i prezimenom Petrović. Vladika Petar I, njegov stric, školovao ga je i pripremao za svog naslednika. U manastiru na Cetinju naučio je da čita i piše, a onda je u školi jednog kaluđera kraj Herceg Novog stekao crkvena znanja. Kada se vratio na Cetinje, za učitelja mu je postavljen Simo Milutinović, sekretar Petra I. Posle smrti Petra I. zavladičen je 1833. godine u Sankt Peterburgu u Rusiji. Kada je došao na vlast, odmah je počeo da uvodi red i modernizuje državu. Ustanovio je neke institucije relativno moderne države, senat kao izvršnu vlast s članovima iz najuglednijih crnogorskih porodica, organizovao je i naoružao vojsku, ustanovio prve sudove i uveo poreze da bi finansijski ojačao svoju državu. Godine 1834. osnovao je štampariju na Cetinju i otvorio prvu školu. Po njegovom nalogu napisani su i prvi školski udžbenici u Crnoj Gori, Bukvar 1836. i Gramatika 1838. godine. Održavao je veze s Rusijom u kojoj je 2 puta boravio. Putovao je i u Beč, gde je upoznao Vuka Stefanovića Karadžića. Umro je na Cetinju 31. oktobra 1851. godine u 38. godini života. Njegovi posmrtni ostaci sahranjeni su u kripti mauzoleja na planini Lovćen. Kao književnik i filozof, Njegoš je svojim delima nadmašio državnika i vladiku. Njegova najpoznatija dela su Gorski vijenac, Luča mikrokozma i Lažni car Šćepan Mali.